Impong first reading tamo, di nanim background ng kay katamong gospel, nung pansinan tayo. At ne pa naman po kasantinging dalita pakibat. Nung yini, damdaman nyo ing siwala na iyo sana sisyas deng puso yu. Background po kang Jeremias, although balo ko po kaya kayo takal na rin mikikilala kayo. Jeremias, one of the persecuted prophets of the old, nga na po. Metong po ka rin kay katamong Sunday liturgy. May banggit siya po yung Jeremias. Anong no ka rin kukwento na po, makasadyane ing kulkul. Para ka na ako, burin sabihan, there is the intention of patayin de po yung Jeremias. At miras kay makanitang punto, sabi da po rin ang tao, manwala kami ka rin tubod na ning Diyos. Manwala kami ka rin kay kempari, nga po. Pero alikeng tao ngayon eh. Bakit naniwari Jeremias para sabihan da rin Israelita na panwalan? Kasi po matindi ang magsalita. Very forceful. Tsaka impong kakatalakaran, he will never compromise the word of God. Hanapin po sasabi. Anyapin po talawin tayo tang personality ng ita. Akitaya po keng gospel ngayon. Sabi na mismo ng Ginoo kaya asahan mo, yara kapakramdaman din tao. Nga na po. Uling itang pamagsalita mo tungkol king kaburyanin tao. Uling in tao, imburi na yan tokyana. Nga na po, aliwa yung kaburyanan ng Diyos. Nga na po, mismo the words, kaya pong reading tamong ini. Uling masyas la puso. Nga na po sasabi. At era kapakiramdaman, andyang nanong gawan mo. Napin po nasabihan ng Jeremias, makasadyan itang kulkul. Uling kutkut dane kanuli na pinitang kakatalakaran na kimbiyang harapin po. So patalawin tayo po, masya sa puso at ni kasakit makaintindi. Iwari niya po, kempong English sabi na, harden not your hearts. Nano po ing opposite na ning hard? Soft. Pero potang gamitan tayo, tani mang gamitan soft heart. It's a negative. When you say soft heart, di bala mo, you're a person that is emotional, soft heart, ka makapag-desisyon because you're so soft heart nga na po. Siguro aliwa po iting opposite na. Harden not your hearts, imburi na ning Ginoo, give us an understanding heart. Itang makaunawa, itang makaintindi. Wari po, gospel. O yan, patutuanan na ng Ebanghelyo. Era kaintindihan. Kasyas da puso. Hanapin po nitang basa ko, they are making evil into good, good into evil. Si pamukayap nagagawang ng Ginoo, patang kayo sabihan de, kampune ka no Satanas. Bala mo good for them is evil. And the evil one, hanapin po, is something good. Bakit po? Marinat na isip. Patang kayo sabihan da, uning gusto, uning totoo, uning dapat. Nga po. Wari, napin po na sa kiklaim na ng gospel kay katamo, itang last part of the gospel, nga na po, in taong kampi ka na ako, laban niya ka na ako, at ing makipanipon ka na ako, king kapatutuanan, mangalat niya. Bakit nga tamo pimpo? Kasi they are making something good into evil. Nino pong makagawa ka nito? People that are hard-hearted, nga napin po, masya sa puso. Napin po, when we look at Quaresma, Lenten season, iniping papalad na ng Ginoo kay katamo. Let us soften our hearts. Soft not means emotional heart. Ali po, let us make our hearts soft and understanding. Let us make our hearts, nga napin po, not merely understanding, but merciful and caring. Uling, tutang lawin tayong sasabihan ng Ebanghelyo kaya katamo, alalang lunos, kitang taong misaniban, na may pipe, nang pepakayap na ning Ginoo, marokya pinggewa na para kanitang may pipe. Balango mo, sabihan tamo po siguro, nung ka rin masabal. Kapag pwedeng masaya, ining tao ngay ni, at inyang gewang mayap, para keka. At kailangan mo ipamo, nung lawin tayo po, kailangan niya pang sinan ni Jesus. Only the point uling, buri mong i-maintain. I-maintain da po, yung karelang status ko. Maintain da. Itang karelang pamaging leader. Uling yung gagawa ng Jesus is a big insult. Kaya pong karelang pamaging leader. Nga napi po, napusabi na,
Kasi atin yung power given by the devil, by Beelzebul, nga napin po. Something good has happened, but the conclusion for them is still evil. Napin po ang lawen tamo, yung panakat na ning kakatamo kapag masusyan. And even Lenten season, in Marok, tamo paano signan? Mas dagdagan tamo ken puso tamo, itang kapakumbaban at pamanunawa, nga napin po, bangka nito, tamo madadaig king Marok. Ing mayap, papanatil yan tayong mayap. Potang ating mayap, akakit tamo kareng haliwan tao, lako inggit, lako yung kamwa, lako yung sakit talub, nga napin po. Let us change, nga napin po kaya katamo nung nawin tayo in our gospel. And our first reading, a heart that is really understanding and merciful.